langit walang bear. Sa langit awan ti bear. Nabartag ka manan, Randay. Naginumam aya. Ito baso alangan mga jetemba. Ay di kag pilusapaw. At da paginom mau nga mawang pagbayad mo iti utang mau. At daman imay nagsingir itayan. Binayadan nyo ko man At damat ko tayo. Naglako kayo itinwang. Ay di mo pakibiyangan dayjay. Tanda pangigatangan may kanitatang mau. Anyat gatangan nyo ngay. Nuwang manan. Oho. Di yo pala igatang iti motor. Tapno at pagservisyo kinitatang. Gumatang kami iti buryas. Tataraknen may. Pipya pa Tapno at danto pangasawa. Adda mo parten to nagkasarak nanang. Ay agtal na ka man. Agtarakeng kamot Di kag namnam ay Randay. Oy Randay, aldawan. Apay awan planom nga agriingain. Maturog kalatan naging ingana. Nagsapa pa lang. Mang disturbo kayo manananang. Nasapa nga. Anyat orasan na alas 11. Ikitaan niya ko awan mo trabaho. Kakaiso na a day off ko ita. Nagatidog mo ta day off daytan ngay. Apay awan man ang trabaho mo itaya. Awan, tasabado lang di sir ko nanang. Day off ko iti Domingo. Aging iti Biyernes. Anya? Ada ka kastan. Ado ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho. Baliktad mat. Imbis may sala ko mga aldaw ti day off mo. Samot. Ado mo ti day off mo. Katalaga ang kasta. At least, at dalatam ako na at trabaho. Saan nga istambay, nanang? Welcome to Jenna Almoida Drama. Kaano nga da trabaho, Randay? Inton Sabado, tatang. Day off ko ita. Epay, mamin ano iti 1 week ti trabaho? Maminsan laeng, tatang. Sabado laeng. Dayamit kas na trabaho? Adumit ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho. Kat siya karuday, tatatang. Kahit agsapol ka iti sa bali a pagtrabaho ano kas ka day off mo? Uray ko man no tumulong kay jetalon. San mo taday tamo la agbulbulak boltan aramidem. Kat gagangay na ta day off ko nga tatang. Kan may isa, kontento ako niti trabaho. Saanan dito sideline? Suruan tayo ti makontento iti adda kada tayo, tatang. Kahit naimbag ano dakil ti sweldaw. Kat may samot lang aldaw ti trabaho iti makalawas. Din sapay umanay apanggatang mo iti kansilsilyam. Umanay mo't sobra apay Aywan, tatang. Mga sawa akon iti mabiit. Ha? Sino ti asawaan? Addan ayan nobyam. Katawan sapay mait. Addan to Adda kayat ko nga arman. Napintas. Ganasingpot abalasang. Patsak magustuhan nyo day. Taga ano? Kalugaran tayo, winaw? Saan taga dito'y tatang? Taga sa bali a lugar. Kahit agagagat ka nga rin tanarigat nagpamilya. Masapul adublam ti panagkayod mo. Tapno addan to ipakan mo iti pamilyam. Rabein nga mawampay la dya anak talakay. No napanmanin na ginom, di mo namnamain ti panagawid na. Bigat to siguro maday na sumangpit day jay. Ay, adaman nga minin ag-birthday a barkada na. Laklakayan mo day a barkada na. Kundi handa pa'y lang amin kawam mo trabaho na. Kit bay amon Awan bibiyang mo ditan. Saan mo mat akwarta ti paghandada? Wen jay mo la inom ti koko enda. Kit oray mo't awan ag-birthday, aginumdalat ta. Di pa'y lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Barang agbalbaliwan no adantun putot na. Barang makaasawan iti mabiit. Takuna namit nga da ka no kursunada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay la ko mga rod at hakayatan da. Tapno mga sawan. Kasano ang mga sawa ngay? Katawan sama urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray, dwala manok ti partyendan to, Apay, mabalin ayamit na dua manok. Mabalin ano talaga nga awan.
Kundi ure anayon tayo to atalaw, nukas kasanaw, tinapatag makasarda. Dinto mo kami nagtrabaho na sayaat. Kitno at da kwarta na, idiritso na iti arak. Mas dawag matitiday dyan nga anak mo Laklakayanan, ngamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing po may diubing pailaan. Arapap na pa'y nga tagbalin ang mga kasabay di. Ngamno apa nagbalin akas di tugalin na. Huwag nga ron Adu pa'y ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo a makimisa idi ubing pa'y. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Ngamitawanan, kasla nasaraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Lalakit bagbagaan talata, bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, adakan. Nagturturo kami di rabe ay. Medyo arubahan da Tata Ignacio, nanang. Aguray ka man. Apay tamatam. Nagngisit mataglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak, nanang. Naitugtog nga. Ibagam tagpay suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige, nanang. Ta kahit kunti maturog, makaturturog ak. Si kaman ti pagdamagak Armandaw. Ijay ngamin balayo ka tinaginumandaranday. Apay anyat na pasamak. Apay nablakayan mo tandyanak ko. Kuna na ngamin anay tugtaw ngamjak mamatay. Kwa na. Dinanog da. Anya? Asino nga'y tinangdanog kang kuana? Anya basol na? Jay may sa bisita may abarkada ni ading ko, nana. Agpada da na bartag. Nagkinursunada da. Agpada da mo't kidya na blakayan. Tauray jay kalaban na. Na blakayan mo lang, nana. Agkaruprupa da nga raw, diti kas diyang itsura da. Nagloko mo dagitan? Di kam nakanawa, tanabartek kami maaminain. Ngam sa nabalay, tawan tinaabak nangabak, nana. Di yung mga minawis-awisan dyan anak ko, Armandaw. Da kayo ka ti mangisong-song kang kuana. Saan mo't anana? Kitno isuti ka na yun ang mga waawis kada kami iti inom. Nuawisan na kayo, di kay mapmapan. Magbagaan yung mga min Husto pa'y kiinom. Kuna yung mga Wan kay mga minawan. Kaya yung mga gaputa libre. Agpapada kayo adi makay naknakan. Idarom mo din ang black eye kang karanday. Saanan? Tagpada kami mo't na black ayan, nanang. Wan angam ang mga nakarkaro ti pan naka-black eye mo. Kita man tay tsuram. Dandan di ka pa'y makamulagatan. Kasanan, no agdarom mo di dinanog na. Di agdinarumdan adwa. Kakimbasol ngamin na talaga ayaran day. Basol mi adwa, nanang. Nagpinakawan kami mutla ituudi na. Anya? Kasta at aglaban. Kalpasan ti panagdinangran. Agpinakawan. Manumay ti kasta. Di ka lang amin makainaknakamot randi. Kanayon ka madungiran tunggal mabartag ka. Kita man, nagadun ti piglat di tarupam. Gapoy tarak. No saan ka madisgrasya, makabil ka. Ala, sa nabali tayo sardeng kunti aginom, nanang. Ikarik. Ay, sapay la kuma, tamatungpal mo day ta karem, rande. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, agaramid kay man pa'y iti ice. Nay, apay na ibusan na yatay naramid ka. Naabutan mo ti daduma. Pagdip-dipol ko ngamin dito'y black eye ko. Sapay nagbayag amay ka to'y black eye ko. Diniritsok dinipulan iti ice. Ngam isumulat ta. Ay, apay one click ayamot. Saan mo't uraya mo't ti manungal daw sa agimbag. Matuo ka na kaon. Sabay ko nga inak manan armon jay. Klas ko abalasang. Paimbagam pa'y tablak ay mo. Sa kamapanagaram. Kaanong tubay nga nagbayag mo nga gimbag. Diyak makauray, nanang. Ang mga no agawin da ni Gemma. Agrubata kita ito nakagaram eh. Na! Kasta titsura mamapanagaram. Ay, nablak ayan ka. Katuwanan Anya kumangay. Diyak kayat ti maunaan. Sapay adagar-aram kan ko na. Narigat ti maunaan, nanang.
Naimbag nga orasyon, nana. Mabalintag pasyar, Nay, asino ti pasyaram baraw? ni Gemma ko mga anak yun, nana. Adda ka de. Sige sumrag ka baraw. Apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa, nana. Si kamat gayam day tarandi. Sumrag ka Agyaman ak, Gemma. Naimbag nga oras mo. Aywan, adda imot ko asuman para keng ka. Adda yo. Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa'y. At dalabiit ipaaramid ka. Agtugaw ka pa'y laang randi. Taag subliak no madamdama. Sige lang, Gemma. Yak kayat day ta lalaki, Gemma. Basti dim adagusan. Ha? Nanang. Ni. Nagloko mo dito abakitan. Nagpig sa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmatan. Tibagbaga na iti anak na. Pilyam ti pakiasawaam. Nata- Jak kayat ti makamanugang iti man nakiapa. Na. Pagkunaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita umat kat addablak ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga iso ti man nakiapa ti Diyas kaya bakit? Man nakiapa lakit data na blak ayan. Kibur siguro data ijay lugar da. Nagloko mo dito abakitan. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man pa'y. Pumudot tila payag ko makangkang kalagit ibagbaga na ito abakit. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pasensya kan, Randy. Sumapul ka laangan iti sa baling armam. Tani, di nakamot kayat ti inak apara kanya. Apay, iso ayat ti masurot, Gemma. Sika tas sika ti masiklan. No darik nam kanyak. Aklunan na kon. Taag taraytan. Anya? Alan, Gemma. Aklunan na kon. Itaray ka itan no aklunan na. Ay, saan, Randy? Adda ngamin sakit ni nanang ko. Ang mga nukumaro tirik-rik na nukontraak ti kayat na. Gemma, Iso pasensya ka na kuman. Sapay ko mata maawatan nak. Di na kumagurguraan, Randy. Diyak kayat ama stress ni nanang ko. paimbagak ti black eye ko no da ito ti problema, Gemma. Basta aklunan na. Agsubli ak to no naimbagan ti matak. Saanan, Randy? Uray di ka nagsubli. Pasensya ka at talaga. Kahit kumusta nga iti panagaram mo, Randay, adamo la namnamam, inaklon na kamo la jar armam. Binastid na ko, nanang. Anya? Kontrabidan tuman ngamin di nana. Amok akayat nak ni Gemma. Ngam di nanang na ti sana amangayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo kano ta da black eye ko. Ibagbaga na kit aman nakiapa kanon. Apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo No didak kayat, saan lang? Agbaak aklatan. May met mutla ti agbaak ng mga sawa. Free ak akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kayat kong aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapanagaram. Tapno kaya tanda ka. Sanain. Adula amin. Ang mga numabastidak tumanin. Iso asaanin day ta asa-asawa dita. Ay, nasaya at nakita ka dito ilay Dominga. Ne, da kayong magayam tataben. Nakitsinda kayong magayam. Win man balasang ko. Ingem, madamag kumanlaang. Apay, talaga ka di amay salanga aldaw ti panagtrabaho ni Randy nga anak ko, ije farm yaw. When tay sumuti request na tata. Kunak nga rod adiretsyon na kumatagtrabaho. Tapno ado ti masweldo na. Nga may samala kanong aldaw ti kayat na pa nagtrabaho tata. Anya, nagloko mo da dyan anak ko. So malagayam Mas dawa. Tad ado mo dyan day off nan. Ngamtay pa nagtrabaho na. Baliktad may. Kiso mga rod ti request na tata. Kunana mo ngamin analaka mabannog. Di na kano kabailan tagtrabaho iti diretso. Kun kunana laday jay. Ngamsadot na kaday Dominga. Kentap no makabulak bowl. Di na kidigundawayan tagtrabaho tapno makaurnong kat adanton pangasawa na. Jak amoy ti day jay tao. Awan sa ngamin balak na ng mga asawa. Iso pa easy lang. Isa pula man kit di iti asawain na balasang kaw.
At dangarod kumakayat ko nga ireto kan kuha na tatang amang ano di na kayat. Kan ure da kayo. Amang ano diyo kayat nga agbalin amanugang. No da kami kin ni bakit? Awan pilpilin may. Basta lakit din na singpart. Nga uray na tataangan ngam isaw. At da nga ikit ko abakit abalasang tata. Ex abroad. Iso asan na nakya sa asawa ta nabayagan nagtrabaho ija abroad. At da nalawa a farm na. Nagado ti tarakan na. Naglawa ti fish pan na. Ribo-ribo a kilo at may laklako na. Aya, mayat alaman balasan ka. Yam amom man nga rod kiniranday. Baring agin nustuda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masaba kami arumon ita itibus ko. Tada papanan mi nanang. Papanan nyo nga, Randay. Pasyaran mi kanu jay ikit na abakit abalasang. Yarum nakanukin kwa na. Anya, kahit nakita mo na aya, kayat mo adago san. Diyak pa'y nakita, kayat ko na. Anya pa'y sa pulag. Sigurado akayatin nakday jay, tabakitin. Kat kayat mo nga raw, uray saanan ang makaanak. Wen, tabak nang day jay. Ado ti sa ni kwa na. Napintas to ti biyag ko iti sidong na. Day tala ang tirasaon ti pangayatam kang kwana. Tingitingam pa'y matanaimbag tirik na maa. Baybayaan yung tarik na. Basta'y ayatin nak, mabalinan. Nice meeting you, Randy. Kastamot keng Camila. Jakla impagarop. Nagpintas kagayam nga uray bakit kan. Aya. Thank you, Randy. Uray matsika, guwapo ka. No addapan na kaikarikan Camila. Agsimpatan, kat agdanatan. Sigurado ka, kayat na. Amangan no agbabawi kanto. Awan ti rumbang apagbabawyak. Awan ti rumbang apagbabawyak. Takaslaak nakajakpat no si kati maasawak. Ngamin, nalawa lang harudan ti dagam, napintas ka pa'y. Ngam, di ka maipaayan iti anak, Randy. Ayos laeng. Uray di ta aganakan na. Asawa ti ka sa pulak. Saan nga anak, Mila? Mga sawan dyan anak talakay. Tuwing nga raw, nagpardas ti pasamak. Nabiit laan nagamamuda. Ngam ita, agkasardan. Wen nga raw. Diyay kano babae ti makamu iti amin ang magastos. Bainti kano ababoy ti partsenda. Kantalo abaka. Pasig kano atarakan diyay babae dagita. Naglawa nga raw dya dagana ijay lugar da. Ado ti dingwen na. Aglalaok, manok, kaldeng, nuang, baboy, baka kinda dumapay. Dapay naglawa afispan na. Wen nga raw. Sa bali pa'y tay naglawa at talon na apararaupan na. Swerte dya anak ta. Tanakatumpong ita at mabalin na. Alakit sapay la ko mga rod at agbalbali wen lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Randy, agreeing kan. Abay, Mila. Aldawon, sa paan ta timapan ijay talon, taag parauptan no bigat. Abay, ayan tayo tangtangda ng mga agtaltalo na ya. Awanan, pinagawid kon. Kan oray dagiti para pastor ko iti dingwan, pinagawid ko idaminan. Oray tadda kamot na namang trabaho ka dagita. Anya, siya, ti pagtrabahom iti talon kan pagpastoram. Tapno adda aramidam, tawan mo trabahom. Tanyat kayat mo nga aramidan, ag senyorito latan. Sana mapalin na. Agtrabaho ka no kayat mo timangan. Mila. Ala, bumangon ka ditan, taing kamanganan. Nanganakon, sa paan ta timapan ijay talon, tano na pudutan, agawid ta. Nalawa pa ito'y makuliglig Diyak pa'y nakagudwa. Nasakit ti sigat kon. Tumanugaw ka mat, Randy. Kasano amalpas ka ngay no kasta. Pag inanang mo ti tao Grabe ka mat, Mila. Pagbali na mat akaslanwang ti tao. Ha? Agsakita kiti kasto yung ipapaaramid mo kanyak, Mila. Kaslagtrang kakaso akon. Irwam mo ti bagim. Ano sama? Tanang asawa ka iti manalo na kaskanya. Kunak no para mandarlat aramidak ditoy. Yung saan magayam.
Kat no di mo kabalan, nawaya ka pumanaw. Anya? Awan na sakit abakrang ko no panawan na grandi. Total, nairuama kun ngag may maysa. Manu atawon anag may maysa. Mangalat ang amin ititangdanan tang agtrabaho Tapno saan ta amarigatan? Sayang ti panangdanta. Imbes a pagpasweldo ta ti kwarta, urnungan ta di. Tapno addan to busbusen ta, inton saan tan a makatrabaho. Inton nakapsutan. Ay, nagrigat mo tayo. Welcome to Jenna Elmore the Drama. Talaga kasta? Nangasawa ka nga raw. Di takduram day ta. Wan mat nga men, Randay. Awan mo nang pilit kan ka mga sawa kat. Unak ano agbalinak adon no mga sawak. Ngam saan mo gayam? Nakarkaro pa giding agrigat akijay. Sapay naglawa di taltalunan may. Nagado ti dingwen may. Siyak amin ti mga sa asikaso kadagijay. Kat talaga kasta Uray ta para malakada kayo day tang agasawa. Agsubliaksan dito'y balay. Ay, awan lugar mo dito yun Taumay di kabsat mo kinti pamilyana. Dito'y dakanon nga agnaeg. Anya? Saan na ka mga apaan dya sawam? Apay apanawam. Ay, panawanan tap nagnakam ka, Randay. Addan pamilyam. Awan tinaramidak no di tinagsubli iti sidong ti asawak, aklo na kay di damo, awan panagayat ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot mo't lang na sursurok nga inayat, kat nairwamak mo't tan iti trabaho, iso nga ita ini-enjoy akon ti mang suksukay iti sanikwami nga agasawa. Alakastan, tuy gayam mo, Randy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras yung amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Amira sa napudnanagan tintay drama nga sakbay ti amin, makablawa man pa dagiti sumaganad. Maripod ka ni Maria Teresa kablaawan na dagiti kabarangayan na dita San Isidro Agoo La Union, dagiti gagayam kan pamilya na from Abu Dhabi with love. Hello mat kan ni Aurora Vega dita Cyprus, Aida Garcia dita London, kan Flora Aurelio dita Singapore. Kasi man ti kuna ni Kabsat Amira, dirma ng biyanang, adagdat daton kanya kakalugaran mi. Inaklon ko tanasingpet, nagagat kan mapagtalkan. Siyak ti kaunaan ananobya na taiso tay makun ko na no girlfriend since birth. Kat day tati makagapon no apay an nagado ti reklamok, kat no maminsan madi pa yan dagiti may bagbagak kan kuana. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Agpicture taman mat dito di no? Ne, diyak kayat Amira. Nagado tao. Maan ano ko mano ado ti tao. Kababain nga raw. Anya kumangay ti kababain dita kat agpicture talaang mat. Tapno adda remembrance ta Tapno adda mat maipost iti FB. Agpicture talat tangamin dito yun Nagalas mat ti background dito May mayat ijay abanda tamayat ti view. Angam no di mo kayat. Sige, saanon? Agawid talaang. Anya ka matan Amira. Agpasugnod ka man ako na ako. Makapasurun mat ngamin ti kas nga ugalim. Di mo pa'y mat-amo ti akmam iti biyag ko kas nobyo. Tunggal adda ibagak kat di mo kayat. Ipadlaw mo launay mat nga agdadamo ka. San kumamata kasta, Amira? Kita ang mandagiti daddo mga agayan ayat nga da ditoy. Naka HHWW da pa'y Anya nga, it's WW. Holding hands while walking. Agawid ka. Nay, nagbiit kamot anagawid, kunak man no agdate kayo itinobyom. Kumaan na nang. Kat apay nga intulod na kaadagos dito'y balay. Ay, nagrigat di maadaan itinobyo NGSB. Ha? NGSB nga. No girlfriend since birth. Apay mat
Nasingpo mo ni Dino. Kun adda ka moten anubya na. Iso asaanan nga NGSB ni Dino. Nasingpot ang agdadamo nga rod nanang. Agdadamo. Wen, agdadamo ang makirelasyon. Iso aday jay, di na amutar aramiden na. Ay kat ibagam ken kwa na ano anya ti kayat mo nga aramiden na. Isurom, tas ikat ti adda experience na. Nakinobyo ka din. Apay, masapul ang maibaga amin. Uray agdadamo no talagang ay ayaten na. Makarik na kumamot No simple aba naglaeng ti saan nyo apagkinkin na awatan. Di mon padakkelan pa'y anak ko. Jak amo nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyat ko nam, friend. I-break mo ni Dino? Wen, Hazel, my friend. Makaumamat ngamin. No, adda diyo pagkinkin na awatan, pagsaritaan nyo na imbag, friend. Ipadlaw na nga rod nga agdadamo la unay, friend. Uray at amadlaw mo seryoso kan ka. Ay, basta. Jak kaya tikas di agalad ti lalaki, friend. Dayta ka ti pangisinam kang kwanan. Kutuna, saan pa'y aswit kanyak? No kas na nga agkuy-kuyog kami, kas kamla agkabsat. Anya? Kagagangay na Aw-awatam latan Mayroam tulatan o bumaybayag. Di mo matriplayan na text ko ken ka, Amira. Awan mood ko nga reply. Ni, apay ngay. Ag-cool off taman pa'y laang. Anya, apay ngay akastamot ang tibagbagam. No adda di mo magustuhan kanyak, ibagam tapno amok taramida. Ti ugalim ti parikot. Di mo amot aramidam kas nobyo. Anya nga ugalik. Ti ka na agdadamo kasta ka de. Aw-awatan na kumalatan Tanay bagtulan no masanay akon. Masanay nga. Kaanon tupay ngay. Basta sa anak anaragsak no si katikadwak, Dino. Awan pa'y lalambing amot. Kas kalapos ni akakuy-kuyog no kas di amagmagnata. Iso aman diyan ko. Mangan kan anak ko. Sa anak pa yung mabisin, nanang. Di ka unaglidliday. Awatam tigasat mo. Saan amay may sa ti babae? Adu dita. Nagsakit ti barukong ko. Gapu iti panangisina ni Amira kanyak, nanang. Kunanang ag-cool off kami lang. Ngam sininaan mo't atalagan. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. No talaga di na kan kayat. Tay expert siguro alalaki ti kaya na. Kastala kalakanakin ko ti panangisukat na kanyak, nanang. Inakaklonak pa ilang arod. No sinaan mo't lagayam. Naggrabaw arason tinangisinaan na kanyak. Mala, di mo unay riknaan ti panangisinan kan ka. Tapat siya ka makailiw-liwag kan tumulaang. Aglabas tumulaang dayta anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Imposible ni Dino dayjay. Saan mo't ngamin at talaga? Talaga nga rin nagminaswas kayon? Wen, Hazel. Kit adan kasukat na. Ni Jeff. Ni, asino a Jeff dayta ngay? Ni Jeff at taga-sentro Iso tinubyok ita. Anya, nakabirok ka dagos iti kasukat ni Dino. Talaga akas na Ay, masyanak pa'y ka din kin ni Dino. Sininaamalat na nakaslawan ang yaman na. Kaasi ngagpaiso. Ngam kaasi akmat no agan ano sakyan kwa na. Nga uray sa anak kun anaragsak. Naimbag ni Jeff tasweet kanya. Anya? Adda ka nung magam sa bali akasin sinarak ni Amira agayim mo, Hazel. Wen ka nung aro Dino. Talaga alinipat na kon. Awatam tigasat mo na dan sa bali ngay ayatan na. Sa bagay adamot puntom. Tanumang namnama kalatan iti awan si katagbali na kaasay. Sa bagay, gusto ka, Hazel. Adda puntom iti dayta. Oh, adtoy. Inggatangan kay ta ice cream mo, Amira. Agyaman na, Jeff, honey. Amom, adayo an nalalailo ka ngam jay ex kong agdadamo. Agasam, di na kayat ti maki-holding hands kanya. Tamabain ka no. Anya? Anya klase tinubyo day tay? Wen nga rod, iso asapay kumaata saan ka nga agbaliw.
Sweet kalat na kumaakanayon kanya. Ay kat siyempre mat Ay ayatin ka nga raw. Kan talaga analailo ak alalaki, Amira. Honey. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nag-date kayo man siguro ni Tinobyo man niya, Amira. Una, nag-date kami iti sweet anobyo, friend. Nga madamag na damag ko. Ado ka no ti ex-day di Anubyo. Wan, naibaga na matla kanya ko dayta. Kaya't asawan dayta, talaga anapig sa ti karismana. Nalailo ngamin at talaga sika. Win, at adot kapadasan na. Ay, kastagayam ti kayat mo iti may sa lalaki. Ay talaga, ngamin super sweet kanya. Talaga ang ma-feel ko asyak ti girlfriend na no kasi nga ako'y kuyog kami. Ay, sika ngay mo't. Awan pa'y nobyo? Awampay. Hmm? O, kita ama, tama nga no addan tumat agaram kan ka nga agdadamo. Ha? No di mo kaya't apagdalanan tinagdalanak ide. Di ka makirelasyon iti agdadamo, taag konsumisyon kan tulaang. Depende day tayo iti tao Santa mga agpada iti taste, Amira. No para kanyak, urewan lalambingan na basta nasingpot ka nagagat, ayos kanyak day ta. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Jeff, boyfriend ko. Ha? Naimbangal daw yaw, nana. Ay kastamat baro. Maala, sumrek kayon. Ala, sumrat ka nani. Wan, honey. Ay, wan gayam, nana. No damagan nyo ti trabaho, may saak a service crow, iti may sa restaurant iji sentraw. Kasta aya. Una nang, adda trabaho ni Jeff. Saan nga istambay? Agsusweldo. Iso ano bilang da kaminto ti agasangwa, sa anak ton nga agbisin iti puder na. Ala nga road ta inak ituloy tar aramidak ijay kusina. Ingka mangirwar iti ref, iti meriendaan niyo, anak ko. Esel, lumabasak pa eh. Lumagas ka pa Adinaw. Ne, at damat gam sa nga ilim. Wan, kapidwak. Kapidwak iti mother side. Nagkapo di probinsyada. Iso ni Insan ko a Jennifer. Insan, iso ni Dinaw. Hello, ading. Hello, Mat. Ne, managbabayin samot ni insan mo. Ta nakadumog mo it. Madlaw ang mababain. Ay na, permi Kano ka ba namin na tao? Nang runa no baraw? Ah? No boyfriend since birth ngamin. Ay, kastaya. Sapay nagpintas. Wag nga raw. Agam amukay man kidya na imbagtan Ang mga numabaktan dahi tabalasang gapo iti grabe akin naman nagbabay na. Agin naram kay man kidi. Anya? Daimbag ano kayat natigas kanyak? San aswit? Kan agdadamo ako na di gayem mo. Ay na, sana napili dahi ito akasinsin ko. Kan agpada kayo mga agdadamaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agdat-daton magayam dyan ako iti kasinsin mo, Hazel. Ay, wala na. Medyo agpariga lang nga garam tayo lamlamangan mo dyan kasinsin ko. Managbabain ngamin launay. Anya, ay agbagay da launay nga rod ano kasta. Nasingpot sa mo na dyan kasinsin mo. Wala na. Nagagot pa awan pilpil yan na trabaho. Malanga road. Barang aginostuda. Adda na i-deliver a cake iti office ko itay. Para kin kalay dyan. Kunak tumot. Sika nga agpay so tinaggapuan na. Nagustuhan ka day? Wan, isumat lagayam ati paborito a flavor tin delivered Ay na, nag-sweet ka talaga. Diyak pa'y napadasan ti kastakin ni Dino nga ex ko. Sa baali ni Dinaw. Sa baali akmay. Natataer ka pa ikit di angam iso. Madlaw mat nga main. San amay libak day ta? Welcome to Jenna Almoida Drama. Pasensya kan Jennifer ha. Saktay lalaki asaan asyowi. Sa anak aswit. Sa nakas kadagiti daduma alalaki. Akib-kibinan da tinobya da. No kasya magmagnada. Hanggang giti.
Love na love ka unay. Haan ko matlang nga kayat data Kevin. Kababain matlang ti kasta. Patinto pa no, agkuyog takat kasla mabuya. Ina! Aon ti rumbang nga ibain mo tagayan ayat tamutan. Agkuyog talata Adan to pa'y nagijay agsinsin no bunga ang boyfriend. Haanda nga mabain. Ay, no siyak day akat hangko nga kaya ti kasjay. Adula amin. Ay, nakasta. Di mo kaya ti kasta? Dagiti nga mindaduma a babae kat kasta ti sapsapulan da iti may sa alalaki. Diyan nalailo wano sweet. Hangko nga kayat man ti kasta. Adula amin data. Ay, agtrabaho takit di. Agtinulong ta nga agtrabaho para iti masakbayan ta. Kasjay. Haan nga data Kevin kansin sa inobo. Tumaktak iti trabaho data. Kat, kasano? Agkasarta nga rodan? Kat si kaano kayat nak nga ikasar. Kat siyempre ay ayatin kang harod. Sige nga rod. Akasar ta ano. Kasta ti kunam. Di no. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, anyat sang-sangitam si kababae. Ado kami matgayam anobya ni Jeff nanang. Anya, Saan lang siya tinobya na? ay kat naimbag man tanamwam. At dadami account na iti FB nanang. Agsasabali a babae iti kachat-chat na ijay. At dapay nobya na ijay abroad. Sabali pa ijay bak ng abalo. At dapay ubing. Agtawon la iti 18. Anya, ay kat talaga nga rod nga expert iti babae ano kasta. Sinaam nga rodan. Isukit di pa'y atin ang isina kanyak. Inapak ngamin. Kinumprontar ko gapo iti naduktala. Pimanaw kit din. Pinagsasawan na. Akaslaawan madi nga inaramid na. Isupay ti daganas na anang isina kanyak. Anya, ala, bye-bye amon da ya alalaki. Lipat mo, taman nga lilaw tumutlaang. Happy Mansari, Jennifer. Sorry, dandanin na lipatak. Hangka nga agsorry, ta oray siya kat nalipatak matlaang. Adda nga mindaduma a babae. Ano na lipatan ti lalaki ti Mansarida. Kat saan da kinablaawan ti nubya da. Ung tanda ida. Hanak mat nga kasta. Wan nga rod, naiduma ka iti kaadwan, Jennifer. Anyang iti kahit mo arigalo ita aman sarita. Kahit mo ti sabong, wano chocolate. Hanan nga masapol da kita. Say-sayangam lang ti kwarta. Igatang mo kit di iti bangos ta si Dan tayo. Ay, alang nga rod Sikati makaam mo, Jennifer. Nay, anyat sang-sangitam Amira. Nanang, masikugak. Anya, asino ti ama ti sikog mo? Kat ni Jeff asino pa'y kumangay. Masikugak gaya man idinagsina kami. Kahit kasano da itaan, kunamit nga ado tinubya na. Anda pa'y kit di kaliblibin nan Baknang kano a babae. Anya, Inawagak ngamin, takunak nga urnusan min ti amin kada kami. Ngam na paayak. Aga nakakabalasang nanang. anyan. Apay ngay akasta tinagtungtung pa alam anak ko. Day tanto mo tagpili-pili ka iti sweet a lalaki. Nanang. Anya ngay ita, nakapili ka iti super sweet. Isu nga ado tinaulaw na. Wan nga rod nanang. Kaasim at to'y sikog ko. Awan to ti madakkalan na nga ama. Ala, aklunam tinagtung palam. Anya nga road kat adaditan. Ay wanam tasikog mo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Traidor da dyan Hazel nanang. Nay, apay ni Hazel. Inyaram na matgayam di kasinsin na kinidino nga ex ko. Kat anya ko maita. Kunak man no awanan bibiyang mo kinidino. Wan, ngam ex ko lata ni Dino. Ay na anak ko ay.
Awan karbengam amang ibaga iti kasta. Taeks mo nga ruden. Asawam aya. Awan karbengam kenkwana. Taddan sa bali na. Nagkasarda pa yun. Nanang. Apay, adda kumaplanom nga agsubli kenkwana. Di ka mabain iti kasta nga aramidam. Masikog kan sa kakundi subli kenkwana. Ken kang runaan ti amin, addan asawa na. Nanang. Ay, nagado ang mabalin ko ang masabat dito'y dalan. Tipay laang matraidor agayom. Ay pangasi mamot si Kamira. Di kagsawi ti kasta. Sa anak mo tatry daw. Inyara mo di kasinsin mo kinidino. Rebeng na. Impakadam kumapay mo't angay mo na kanya. Ala! Mabagbagtit kan sa namira. Apay ko mga ipakada ka nagsina kay ngarudan. At dan sa bala nobyum iti dayda chimpaw. Nag-cool off kami lang mo't. Ay na, di mo nariribukan ni Dino. Tada nasawa na. Naragsakdan ngagdandan na. Hazel. Jay amata si Kugmo ati kamatam. Sana ni Dino. Apay nga iso ti pangikamatam dita si Kugmao. Di nakasikug kang ka Ha? Maperper din san ti utak mo. Ay, pasensya ka na. Di mo nga minamo tararamidam. Sika lang nga rutin ang isinakin ni Dino idin. Sika pa'y tadaganas na ikamat-kamat iti bagayem. Itatada na sawa na agbayin ka kumamat. Napuskulo na yung tarupa mitikas na nga raramidam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Papanan nyo nga agina, Amira. Inakman ipasyar ti apo ko yu ijay para kinanang. Tamaburyong sa dito unag ti balay. Ala, mapan kayo. Jak makasurot tada pa'y dadaitek. Wala nang, mabiit kami laang tamangan nagtudo. Ala nga rod, anak ko. Ala anak ko, agay ayam kan. Agtugawak laang dito'y anak. Di ka umadayo anak ko. Dito'y kalaang, wine? Ha? Dadino kun ti asawa na ti adda iti dayja abanda. Kadwa na ti asawa na kan anak na. Hanggang agtaray ta, baka may tublak ka niya. Naimbag pa'y di anak da. Adda na bangunan na nga ama. Ngam to'y anak ko, awan. Nakaragragsak da. Sayang. Nudyak kumasininaan ni Dino. Kasta kami kumakaragsak ita. Uray saan gayam aswit. Nasingput mo't ken responsable nga asawa ken ama. Ay, sayang at talaga. Inaklon ko tigasat ko kat na makitkitak da Dino ken ti pamilya na kukwaklatan ti umapapal. Anya ngay kat basol kumat. Gaputa jak kaya ti umapapal na kanayon nagabrodak kat imbatik tanak ko iti inak. Aging nga nakasapulak iti nobyo ki Jabrod, padakmet lang nga OFW, kat maragsakanak, tanakatumpo nga kiti nasing patalalaki, nga manyan. Tanasa pa mga tapimusay, gapo iti disgrasya. Di kang pala nagkasarangam natayan. Manipo di din jako nakirelasyon, impa may saklatan ti atensyon ko iti anak ko, kastamatan iti inak. Alakastan, tugayem mo, Amira. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at timanan tigayam yo, Jenna Almoite kas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Baro man na nakapadasan ti may drama dito drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Glenda sana pudno anagan. Ngabsak bay ti amin makablaawa mampay da Maricel Sanchez dita Kuwait, Elisa Hereria Kalanta kan amin ngagdangdangag dita Kalitang kan Samon Santa Maria Pangasinan. Kastamatan kan ni Rusio de la Pena dita Ordaneta Pangasinan. Kasdimanti ko na ni Kabsat Glenda
Dirma ng biyanang, at dabalo nga ikit ko. Kat iso ti pagtarayan to ipadramakan ka. Naturay launay ti ikit ko, isong agmay may salaang ti gayem na. Dida kaya ti ugali na, tapanagrik na ngamin, isulaang ti husto ti aramid na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Adakon, antipuling. Ay, nasaya at mat. Ala, sumnakan. Kunaklano, di ka man matuloyan nga umay agbakasyon dito'y balay, Glenda. Kaumayak anti, tay sungarod timbagak itinapan kayo di balay mi. Nasaya at nga rod, tapno adakad kadwak dito'y balay. Tani, agmay may sa aklat ta dito yan. Nagburing mat no awan kasarsarita. Makiasawa kay ngamin manan ante, tapno dakad kadwayo. Pagan anong ta asawa? Makaasawa ak tupay la iti mamartek manan. Saanan? Kapilyan nyo ngamin ti awan bisyo na ante. Oho, saanan? At daayamat lalaki itang awan bisyo na. Kadalat tamat ado. Awan pa'y ngamin nakitak akasta. Amin mo't alalaki dito'y lugar may kat awan limpyo. Pasig da amin nga Adulat ta ti limpyo alalaki ante. Kaya't yaw tay sapulan kayo di lugar mi. Ay saanan? Naimbag ano asyendero ta iso. Ngamno padamot la amamirmiraot. Saanan? Welcome to Jenna Almoida Drama. Adama gayam okasyon di tabalay ti kaaruba antipuling. Intay makipangan Iti anya agapo. Apay di da kay inawis? Nagawis da. Pagan anok timapan. Kandi ka mapmapan Sapay amuda akaanakan ka. Kanya kumangay no ka ng kandak ante. Basta, kagurgurak nga minti ina ti ag-birthday. Anya? Ay, narigatan. Ang mga numapanta ijay katlaukan na iti makapasakit iti tiyan ti kanenta. Amom laeng ay. Apay, kastada aya ante. Katwan, nagalas ti ugali day ta pamilya. Isaram dagiti tawa ken ridaw. Tapno saan ta mangeg ti ariwawa dagiti atat tao. Nasuro ka makabulan ko dito balayon ante. Ngam adanadlaw ko. Anya day ta Glenda. Awan sama apulos ti gayem yo. Ganda giti karuba yo ditoy. Kasla saan da kayo apagan ano. Likliklikan da kayon samat. Diyak pa'y nakita kinasarita da kayo. Hay, saan ko nga ipatay no saan dak akasarita dagita atap tao. Kanadamot ni Kumarek a Janet aka-close ko. Iso tigayim ko. Isulaang. At least, dalat tamay sa. Oray may salang tigayim no napudno. Mayatan day jay. Ay sos, kasano day tuyan, maripuleng. Marabyantan nga agawed. Wan nga rod. At idugman ti pila dito'y paradaanan. Sapay addata dito'y kaudyan. Ay, manmano siguro tinagbiyahe ita, Mari. Ay, sumurot ka kanyak. Ta iti sango ti pagpilaan ta. Ay, madia. Ang mga noda may baga dagiti imo na anakapila. Apay ko mga gririda kat senior citizen tamat. Saan aya a priority dagiti kaskada tayo a senior citizen? Wanangam na saysaya at latamot magpila ta. Tapno maliklikan ti sana pagkikinaawatan. Kitaam dagiti pada ta a senior ne Adada mo lay ti uday. Ay, awan talaga ang marabyan tano kasta. No siyak dito ya latan mare. Sika ano mapangkay di sangaw. Sige, makamuka. Agdiritso akon iti sango, ta ijay ti pagpilaak. Di bale, kat priority mo't dagiti kaskada tayo a senior citizen. Padasan dati agreklamo, ta makangag da kanya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mawata man dagito'y ginatgatang ko kaanakan. Ni, nagadumo dagitan ante. Awatam kit din tani, nagdagsan. Kaya ante Janet ngay. Di yun sama kaduan nagawid ante. Sigurado nga addapay ijay paradaan day jay kaanakan. Ha? Ni apay ngay. Saan kayo ang nagkuyog ang nagawid? Ka nagkuyog kayong marimwar? Nakabumbuntog tumo nga minday jay ako mare. Kurang iti diskarte. Ay, ka inorayo kumamatan Kasano nga oraya kat atidog ti pila ijay paradaan. Nagdiretso ak ijay sango. Ta priority ak mo. Ay ayabak jay kumarek. Ngam di na kayat. Iso a pinanawa kun
Bagbaga man iikit mo, Glenda, nakaw. Ni, apay nanti puling, tata. Wala, takaslasan bakit itikas dengar aramiden na. Ha? Anya tinaramid niya ya, tata? Kanayon apa importante. Bakit ang napapaanawa? Naranaak ngamin ija historical man. Gumatgatang akpailaang ngam simingit kideng. Anya? Numaanawa, isupay ti makaungay. Senior citizen ka na o iso a priority. Awan babain na kadagitipada na a senior citizen. Senyorak bay, ngam sa anak akas jay. Nala, baybayan nyo tata tabagbagak tuman nanti. Wen man na kaong, tama nga numakatumpong iti katapat na. Jak lamaw, demanding launay. Nanay. Apay ngay, anakigiddan ka kada kami, matet. Ha? Adda ka di parikot, nana? Para lang kadagiti priority da ito a pedestrian lane. Nuda kayo nga ubing, aramatin nyo ti overpass. Masikugak, nana. Iso nga addamat siguro karbengak amag na ditoy. Masikog ka ngagpaiso, ngam napigsa ka pa'y mat. Dita kay man laangan. Agpaiso nga taji nadamag kumaray. Nadamag mo nga? Indarum kanumo ni Romel ti may sa akalugaran tayo. Ay, tagtatakaw ka no, dayjay. Saan lanam na minsan na tinakawan na eda? Anya ti tinakaw daaya. Dagiti mula ni Romel, Para day talaang indarum nan. Mula laang ti makagapo. Dila na asyanan, ijay tao. Ibabain da ti pada da atao iti kasjay nga aramiden da. Ni, apay ngay akasla kanunongam jay nagtakaw, maray. Madijay naramid na. Mula laang magayam ti tinakaw na. Nagbasit abanag. Basit man wano dakkel ti tinakaw na basol la taday jay. Tadakas dagtakaw, maray. Masapo la may kad iti pagnakman dagitang agtatakaw akalugaran. Tapno di dagruam. May mayat latamet ano napakumbabada. Be humble, kasjay. Be humble nga, mat. Kasano ko agpakumbaba ka, no iso lang nga iso aramidon dakeng kan. Ore asino mat, Mauma no kasja ka na ayon. Welcome to Jenna Almoida Drama. Apay ngamin nga indarum mo pa ilaang ida. Wala, tanarigat damot akasar sarita, nana. Na, be humble latta kumaa. Anya, tasyak pa'y kati pangibagaan nyo ti kastan, nana. Wen, may mayat metla ang tinapakumbaba. No adda makabasol kada tayo, pakawanan tayo. Kasano kumakit kanayon mo't atak-takawon dadagiti mulak, nana. Alangan mo't nga agul uli makaklatan. Kaasi damot no indarum mo ida, maibaba indalakit di. Ay nanana, sa anak nga agdarom, numakisarita da kumakanyak. Ayawan mon Romel, nangatula una yun ti purwam. Di mo amo tagpakumbaba. Dakes ti kastagalat di may sa tao. Nasayaan nga ron tikas niya nga ramid da, nana. Kung sintyan nyo tikas jay, madimot tikas taa, nana. Di pa'y lamakarma no asino man tinang takaw iti bunga ti guyab anok. Apay, anyat pagtabtabaawang puling. Nakitam no asino tinang takaw iti bunga ti guyabano me, kastreng. Ay, day tatidyak amaw. Kita di tapuon na. Ang mga nunat naglaing. Itay pa yasap sa pula, kat awan mo't amakitak. Awanan ba inkit di dagitang agtatakaw? Sino ay tinang takaw? Jak amo Wanaw, si katinang takaw. Agindada magkalaang tapno saan amadlaw. Ay, unay kamutan puling. Di kamut bastag pabasulatan na. Sa anak ba't nagtatakaw? Ha? Maduktalak laang no asino tagtatakaw. Dakas kanya. Ay, kas iti ka na yun mo nga ibaga, Mare. Bihambulatan Ha? Nay, nasapa ka mo't maray. At damiting tayo senior citizen ita. Nay, aywan anya. Magpulis kan tagkuyog taamapan makimiting. Umuna kalatan, maray. Komporme no umayak wano saan. Apay nga Umay ka.
Napatag ka no ti pagmimitingan tayo, Maray. Umunakan. Pagpampanunotak no mapanak no saan. Di mon sala kaya ti makikuyog kanya. Anay, saan matakasta? Amaray. Nakadkadlaw mo, Maray. Di mo lang amin maidiritso kanyak. Ibain naksamot akakuyog. Ay, ne, saan si Kamet? Adapay nga min araramidak. Sumaruno aktulatan no kasano, Maray. Glenda! Glenda! Ada ka! Apay ka di tata? Inkakitaan niya antem iti ayan da Susan balasan kaw. Ha? Apay, anyag napasamag ka nante. Makiap-apa manayin. Anya? Anawag ida. Ngamsan damot nga agpanawa. Oh, na yan. Apay nga nagapada. Anya mga makagapon. Nyantim Nagado ako kuriktarin na. Ngam di namot makita dagiti bidot nga aramid na. Agawa am ti mapanijay. Tamang ano anya pa iti maaramid da iti tunggal may sa. Sakit awan dagiti kabala ni Susan. Ay, sige nga ron tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sana nasaya at tikas tangar aramidan nyo, auntie. Makiapa kayo ki din. Di mo nga min amo ti husto anapasamak. Ilinlintag ko laang mati mading aramid da. Ay, no apay mga minapakibibiyangan nyo tibiyag ti sabali a tao. Ay, auntie. Apay, bawal ti mang korektar iti pada a tao. Dayta nga min ti paglaingan nyo kat. Ti mang korektar iti sabali a tao. Ngam no da kayo ti korektaran da. Nasakit tinakam yo. Sasawumbat, Glenda. Pangaasi man, auntie. Agbalbaliw kayo man. Sana dayta makiap-apa ka nagpapaanawat ar aramidan nyo. Awan karbangam amang bagbaga kanya. Takaanakan ka laang. Apay, anak kaya. Ha? Kan may sa, imay ka lang nagbakasyon dito'y balay ko, Glenda. Iso asika ti rumbang ang makisama kanyak. San asyak? Noan niya ti patakarak. Iso ti masurot. Nawatam. Ay, isugaya makagurgura da kayo dagiti kalugaran nyo. Takas tamagayam taramid yo. Nagado nga isyo yu dito lugar yu, auntie. San asyak ti adda isyo na? Isuda. Nay, apayan Glenda kaanakan. Agim impake kamutan. Ay, pumanawa kon dito, auntie. Nay, apay ngay. Agawid akon. Kunak nga umayak ag-relax dito eh. Ngamdya mo makarelax. Ma-stress akmat dito, auntie. Gapoy tararamidan nyo. Amangan kit din no iraman dakpe aguraan. Gapoy ti aramid nyo, takaanakan dakket nga rod. Kat, tanyat mabalin ko ngay no panawan na kon. Total, nairwamak matan ngagmay-may sa. Ala, agawid ka no agawid ka, Glenda. Kumusta mo dya ka robam anipuleng, kabsat ka streng? Ay, jaka mo Apay, saan mo ang makitkita ijay aya? Uray makita, saan kami agsarsarita? Agminmin nulagat kami lang no kwa. No di nakasaw, jakmet kasaw Manual dawan ajak nakita arimwar ijay balay dakat. Agkulkulong siguro tawan kakampinan dito lugar tayaw. Ay, may kawaak. Saan mo't asigod akas jay? Uray ado ti kaapa na kanayon arumwar. Ngamita di rumrumwaran. Jaka mo awan lat bibiyang ko kinkwana. Nakalukat mo ti tawa ti balay na itay. Jaka mo no aday-day. Ay sarong karamtuman Kita man ti kasasaad na. Amwam no apay asan na rumrumwar. Apay asak ngay, sika ata kumarem. Pagan alok kumatimapan mang sarsarong karken kwa na. Never! Bakay, yag mo tataddo mga awit mo. Tanadagsin day ta. Nalagan mo lakay. Kabailak day toy. Nadagsin una yung taimot mo. Ha? Bakit? Ha? Anya day jay lakay? Ninanapuling samay. Ni, apay nga ta? Dumagas ta di ta balay na. Ang mga noan niya mo itong tinapasamak ng kwa na. Unman, amangan mo't no adda madi ang mapaspasamak kan kwa na. Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Nasakit ti saka kanto'y sikok. Limtagdan.
Ala, naan-anong kayo? Apay kastamat ng tasiko yo. Nakilumat tan. Natinagak ijay mangga. Ta imuli taabugak kumadagitay abuos. Idi kuan pinagaambunan dakmeten. Iso ajak nakakapet. Takinagat-kagat dakon. Ay natinagak meten. Kabailak pa'y matimag na idi kalmaan. Ngamita, limtag meten ti saka kanimak. Allah, apay ngay abinaybayan nyo nana. Nagpailot kayo kuman Ay, tiyak kabailan ti magna. Nasakit ti patong ko. Ti saka kanto'y sikok. Ala, tatulungan ta kayo, nana. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumustan nga tirik nayo, ante? Nadamag ko tinapagtengyo iso nga imayak. Kastoy medyo pimipyamot ta nagpailot akon. Anyat inararamid yung amin aya. Imuli ak nga rod ijay mangga. Ngam natin naga. Gapo kadagi chay nga abuos. Ay, naimbaglakit din tada ng tulong kada kayo akalugaran nyo. Wen, darumel ken matet. Nangayab da itinangilot kanyak. Naimbag ata na saya at dagi at tao. Urekas kasano adalat tamagayang mga asi kada kayo. Wen nga rod kaanakan. Mababainak nga rod. Pinababainak dagijay nga agasawa iti. Pinagsasawak ida iti saan anasayaat. Ngam itilikudan dagita nga inararamid ko. Naaramid da pa'y latin ang tulong kanyak. Iso ngagbalbaliw kayon, anti, tanimap-mapanan ti tawan. Manula atawan ti panagbiagyo dito'y lubungan. Diyo ap-apaan dagiti kalugaran nyo. Tano ada kasapulan nyo. Isuda matlaang ti makatulong kada kayo. Wan nga rood kaanakan. Di ka kumapay pumampanaw. Kadwaan akpay Wen, anti, kaduan kayo aginggat saan pa naimbagan dagita buluyong. Nay, pila man ang ti pasaheros. Wen puleng. Dituyak likudamon kastreng. Tanao di akmet. Nay, itaman pa di ka nagdiretso yung sango ti pila. Saanen, tamangan no apaendak dagiti agpilpil. Ha? Kang naudi akmet. Iso adituyak likod First come, first serve nga rod. San aya? Ha? Maikaw ka na kita nga ibagbagam puleng. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Saan lang at ti aplaw ti angin ti nagbaliw. Tauray siya, nagbalbaliw akon kastring. Ha? Iso apasensya kayon no anyaman ti naipakpakita kada kayo iti kalabas. Mababainak unay kada kayo. Ha? Ni, agpay sumit lang at adagita nga ibagbagam puleng. Wen nga rod, no di ka mamati akit makaambo ka. Awan maaramida. Kit nasaya at launay nga rod, ano kasta? Pakaragsakan mi akalugaram. Nupod no ang nagbalbaliw kan, puleng. Wen kastring. Ay wen, no makalugan ta no madamdama, di kan agplete, ta iplityan kan kastring. Ha? Sana, ang dapat pagpletek. Basta iplityan kan, basit labahan nagdayta. Mare, agrubat ka, tayo tamakibirthday di takaro ba? At kano pa games da ka dagiti senior. Tapada ta senior jag birthday. Ay, ni kabsat Herald da ag birthday, saan? Wen, iso amapanta. Sige, umayak ta inawis nakmet. Sigod ajak mapandita balayda no adda okasyon. Ngamita, mapanakaw. Wen ipakita mo ti panagbalbaliw mon No ide kat di maamu ti makilangan kadagiti kalugaran ta, surwem itan. Wen mare, katagyaman na kiti kanayon mo apanang bagbaga kanyak. Mala, mabiit lang nga ron ta agdiram usak mare, kan agsukatak. Hello auntie, nakawag kay Mat. Glenda ka anakan, umay kayo dito'y balay inton Sabado, ta birthday.
Ha? Ay kawan Advance happy birthday, auntie! Agyaman na. Umay kayon to ayabam dana ng kantatang mo. Wan, auntie! Sa paam to tatulungan nak ngagluto, wan. Areglado, auntie! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala kakabsat, mangan kayo laeng. Ado, tinaluto ang makaan. Nene, itaman pa yan nagpapaskin ka dito balayo, Puling. Wan nga rod. Ado ti maikawakan ka ita, amare. Sigod ngamin nga awan makaadak dito balay mo. Italaeng. Wan manipod ita, nawaya ti asinuman nga umay dito. Kun ado ti bunga dagiti mulak a papaya di tarubayan. Naluumda pa yun. Mga lakay to, tadyak kabailan nga ibusag. Ay kawan mare. Nakikak tay bunga ti lemon mo. Nagadumay. Mabalinti dumawat, Puling. Ay wala, mga lakay to laeng. Awan problema kabsat. Naimbaglakit din, tanagbalbaliwan ti ikit ko kat manipod din, sinursuro nan tinakibagay kadagiti kalugaran na. Kat pasaray ag bakasyonak met iti balay na tamasyanak kankwana, tawan kat ngarod kadkadwana. Alakastan, tuyagayam mo, Glenda. Ala gagayam, di tanti nagpatingkan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo? Ito manan gagayam yo, Jenna Almoite, akas manang biyanang Kentakin Drama iti biyag ti tao. Welcome kayo dito official channel tayo, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Betty, san napudnanagan tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa mampay da Boyet di Jose dita Hawaii, Flora Picha dita Germany, Daus family dita Pula Tagudin Ilocosur, from Agnes Daus dita Singapore. Naragsak mo da panagdangdangag ni Jovita dita Cruz, La Trinidad, Benguet. Kastimanti ko na ni Kabsat Betty, dir man ang biyanang, adaman ka rubami asaan ama spelling ti ugali na. Taami na makita na big deal kankwana, kat day ta tinagbalin na parikot mi akaruba na. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay Berhelyaw! Ay amaw! Berhelyaw! Ada at dito'y kulungan ti aso. Digdigusik ni Blackie. Apay Ay nalakay! Ay, imawag dyan anak ta, kat agipawit ka no iti kwarta pagpa-repair dito balay tayo. Ha? Aya, akit mo siya at ano kasta? Ngam impagnusan nga gungit ti karuba. Anya kumabibiyang ti karo bangay. Apay aya day tamanan ti panunutom. Win tayo di nagipatakder dyan may sa akaruba tayo iti dakil abalay na. Kit natak-tak-tak, taad da kontrabida akaruba. Ay na, awan lat kabutang ko no siyak. Apay kumapag-problema am ti karo ba? Anya kumabibiyang da. Hey, agpinos tatabite. Umingar dya karuba ta, lumakita na amatarimaan ti balay tayaw. Ay, awan bibiyang ko nga uray umarikakak dita. Yad adaki di atap nolom na di ti apal. Sutil ka magamin doon at dumabite. Amom lang arot anaapal. Ngamyad at damit timang papaapal kinkwana. Baybayaan man day ta karo ba? Saan nga iso ti pagproblema am? Planuam kidya na imbag. No kasano ti pamahiam amang papintas di ti balay tayaw. Bakit? Addan ti truck ang nakailuganan na iti materialize. Kasano ngay? Pangipagnaan tayo ngay. Di tabatog ti karo ba Inka ipakadan Apay masapaw. Kasi good mga di ti pangipagpagnaan tayo itilugan no kwa. Uwain, yung pasaray agungit no at damag na dita sular na. Masapul nga ipakada. Dasay-saya at no ipakadang pa nga umuna. Tapnawan ti makunana. Nalang arod. Mapanak di tabalay na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Umayak man, ansing.
Nay, anyat gagaram, bete. Umay kulak ko maipakada, nga ilabas mi kumadjay truck, anak kay luganan dagiti materialis ti balay. Ta, patarimaan mi man tay balay mi. Nagpauit nga min dya anak mi, iti pagpatarimaan mi. Ay, dakkel ti truck a lumabas ditoy. Ang mga numasagid na dagiti mulak. Nalawa mo to'y paraan nga mansing. E manay to, pa'y tay dakkel atrak ti may sa akaroba tayo, idi. Basta man jak, di dakpilitan no talaga ajak kayat, bete. Agaapa tayo no ipilit yo ti kay kayat yo. Uray italaeng, ansing. Nagadungamin di karga ti trak. At damat sa bali adalan nyo. Ijay at ipangipagnaan nyo. Wen angam sana makastrag ti lugan, ijay ansing. Marigatan kami, mat ano ba layan miki, dindag ijay. Ay kat problema yu daytan ah. Apay ngamin akon di patarimaan kayo iti balayo. No awan met gayam pangipagnaan nyo iti aramaten nyo. Alan, ansing. Kasla di tay maagkakaroba, may. Pasensya kayo ngam jak kayat. Agruam kayo meten. Adaw ti madalapos yu dito'y paraangak. Mang-hire kayo iti helikopter. Taiso ti pangiluganan nyo kadagita materyales yo. Anyat ko na ngay. Di na makayat. Anya, kahit kasano nga rutan pa kahit. Sa pinagdadagsan na gitay materyales, simentaw, hollow block, and daduma pa eh. Iso ka ti masorsorotan. Ilibas tayo nga isirak ti truck, iji parangan na. Anya, kat nga wala nga eh. Saan tayo na tayo ang nakaturog? Ha? Bakit? Kita yung kati. Jay, Jay dalan aparaangan ansing ah. Napunumitan iti mulakin batbataw. At dapat hiro anay balandray jayan eh. ha, Ay, talaga nga inggagaranan nga ingkabil dagi jay. Tapnawan makalabas. Nagalas at talaga ti ugali day tabakit. Natangken ti puso na. Awan konsiderasyon na. mala, baybayamon. Bunagan milatan lagi tinagatang ang materyales. Addan tula ka sa pulan day tabakit ah. Makita na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Julie, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta? Nairugi yun, timang patarimaan di tabalay? Parugyan mi pa ilain bigat anak ko, tabi si itati karpintero akalugaran tayaw. Ah, kasta aya. Alang nga rod, parugyan yun, tani, umadanin ti pa nagtutudo. Wan anak ko. Ay na, agyaman kami manan. Pumintas ton ti balay tayo. Awan anyaman na, Nanang. Tapno na pintas met ti balayo ah. Tani, nagpintas amin nun abalay ti kaarubayo din na. Day tala balayot sa anon. Ay, iso nga ro na maragsakan kami lao. Nay, kamaw dyanan na mapadasan mi langan ti makabalay iti napintas. Sakbay amatay kami iti amam. Nagdakkel ti mulagat jay kontrabida karoba ditoy. Mas daaw siguro, tagimatang kami iti materyales. Ala, baybayan nyo dagita. Basta awan madingar aramiden nyo kadakwada. Awan problema. Wana, tsak lakabutang da dya pada kabakit. Di ora ginabo kami kakabala. Ay na, di kay makigabgabo ah. Maditikas na. Masuruna nga minodaduma. Mitikulo sa dayjay. Yad adaki di ati bang papalkan kwa no kwa. Madi ah. Di yun tutupan, Nanang. Jak kayat amakiapa kayo. Aginggat di da kay an-anwan, baybay anyo lataidan. Nawatan nyo, Nanang. Malala. Wunan anak ko. Lumabas kami pa, Nana-ansing. Nay, da kayo magayam, Mirno. Pasensya kayo, Nana. Ta nakipagnakamin dito'y paraangan nyo. Ta shortcut nga may. Okay laeng, Mirno. Apay, papanan nyo aya baraw. Dito balay da nana, beti kin tata Berhel, Nana. Da kami nga minti inalad nga agkarpentero dito balay da. Ha? Apay? Adda permit da akong di aramid iti balay. Ha? Ay, diya ka mo, Nana. Patarimaan dan sa laang. Ay uray pay,
Di kay mapmapan, Mirno. Ang mga numairamraman kayo. Damagan nyo pa'y nga umuna no at da permit daw no awan. Sakbay nga trabaho kayo. Sana na masapol, nana. Basta agtrabaho kami latan, Tanay, sayang dal daw. Ala nga rod, mapan kayon. Inton maminsan, di kay magmag na dito yan, na. Ha? Didak mo ila dengdenggan. Ala, pumano kayon. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Berhe, lakay! Ayabam dagita kakadwamon tag merienda kayaon. Nakaluto akon iti hot cake. Wayne, umay kamin bagay. Ay na, nagmaya tabuy-buyaan. At tinaalas abalay may pumintasan iti mabit. Bete, rumwar ka man di tayo naladan nyo. Niswa pang nga ansing. Apay mangatan. Apay aparwaran na kanseng. Basta umay ka dito'y, tadala kayat ko adamagan. Sikatada ka sa pulan na, di sikati umay ditoy. Dito'y tangag sarita, tama nga nuko na inyo at trespassing nga. Nagluko mo day tapada kabakutan. Apay aya! Apay, adda permityo akong di paaramid iti balayyo, bete. Anseng, agpatarimaan kami laeng, tanay, marmarga ayon ti balay may. No agbagyo itinapigsa, maitayabang ti balay may. Awan bibiyang ko numaitaya bunuan niya. Ti damdamag, no adda permityo. Ken impakada yu iti barangay, ti panagpatarimaan yu iti balayyo. Ken apay, nangalaan yu iti kwartayo, ket manumutlat sweldo di anak yu ijay abroad. Mano matatawanan nga da ija abroad ta anak may. Iso anak ka urnong mabasitan Oho, jakpat yan. Apay nga ijay ka anak ka. Awan paylat urnong na nga aging gaita. Ket agpadamat apagilyan ti ayan da iti anak yo. Agpada da iti sweldo. Kuwan tanabisyo mga may dagiti dadakkel na. Kanadapay la aanti na, apaw-pawitan na. Asino nga aantina? Siya? Ay, tanangam ti panagsasaumbeti. Tauray agmay-may sa ak ngagbibiyag. Saan ko nga ugali ti mangnamnama iti sabali a tao. Ay, nawanan ti sabali nga ibagam inak ituloy yan tararamidak, anseng. Tay ko nakbete ingkay mangala iti permit yo. Kunak tumot nga minkin ka bagay. Agunget dayta akaaruba no mapatarimaan ti balayta. Bye-bye, ama. Awam makarbangan na makibiyang iti dayta. Ay, unay met nga minan ti galad dayta apadam abakay. Manakibiyang lang aruday. Agumpay. Huwag nga ruda Kahit nakaluto kan. Aya ba akong dagiti trabahador? Dandanain. Madamdama pa'y basit. Tanay nasapa pa'y mo't. Alang arod, tayo nakmangirwar iti ice iti ref. Hoy! Da- Grabe mo't day ta kinaariwawa yo. Kapsutan nyo mo't ati pa nagmartilyo yo. Nakapigpig sapay ta grinder yo. Maturog na tao. Ay sus. Umari kakman jay bruhan lakay. Baybayam, di mo man tutupad. Panunutan nyo mo't ati karo payo. Apay, da kayo lang ayati tao ditoy. Ay, Ala, taya ba akong dagiti trabahador tamanganing? Inkaagaon, bakit? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Merno, da kayo tay limabas idikalman ijay balayan niya. Ha? Ne, sana na. Tay parit yumot amag na kami iti paraan niyo. Asino kumangay ti magna ijay, kat da kayo laang mo't. Naminsan lalim mabas kami dyan, nana. Di min inulay. Tay parit yung nga raw. Natukol nga mintay sa nga ti marunggay ko. Pati marunggay takawon da. Ay, diyak mo nana. Awan amok dita. Apay, anyat sindayo idikalman ijay balay da bete, Merno. Tinula ang manok, nana. Nasagpawan iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay, isuda nga rod at nagtakaw iti marunggay ko. Ha? Ha? Diyak mo nana. Damagan yung tulangan kadakwada. di kag pabasulatan iti saan mi mga ramid anseng. Apay ada ebidensya ada kami tinangtakaw iti marunggay maw. Kanapay masigurado manatakaw kamo matanapig sa ti angin idi kalman ti malam. Nagtudo nga raud. Ang mga nunas paklaang. Nunas paklaang, adda ko maijay tinatukol asangana.
Ngam awan mo, binilang ko ti sanga je marunggay ko. Kabisado klaunay. Kanda ko na ni Merno ang nagsida kayo kano idikalman iti marunggay. Wan, ngam ginatang ko iji ili dayjay. Ulpod, palusot. Di kay ngamin agmula iti marunggay yumat. Tapno di kay agtaktakaw. Kadama mula me, ngam adayo diti balay. Adda ijay uma. At damat gayam, ngam apay nga agtakaw kayo iti saan nyo amula. Ay agtal na ka man, Anseng. Awan ebidensya mi tidaytang ibagbagam Mabalin ka nga idarom iti kasta nga raramidam. Ay katpadasam agsango ta ijay barangay hall. Tamakita no asino ti may babaeng. May mga orasyon na nanseng. Apay, anyat masapul mo Merno. Adala ko maumay ko ibaga, nana. Ibagamon kunay, adar aramida, di ka manaktak. At ang amin nagatang ko alugan, nana. Kat no mabalin, makipag na kami dito paraangan nyo, no adda na dagsan akargami. Sa nabalay, tanawan kargami, ibati min ijay bungad tilugan. No adala na dagsan akargami kuma. Apay, nang alaam mo't itinggatang mo itilugan si Kamerno. Ornong mikin ni baka, nana. Oh, nga ta. Addan samot illegal at trabaho yo. Ni, awan nana. Nadalos ti trabaho may. Agpada kami ngamin ana-impad kan bakit ko. Ay agaramid kayo iti bukod yo akalsada. Ah, Kundi gatang kayo itilugan yo, ngam awan mo't gayang pangipagnaan nyo. Palastog kayo mo. nana. Awan lumablabas ditoy. Siraak maladay tuyon, tapno awan magmagna. Awan babay nyo Gundawayan nyo matanti kinasing po na tao. Gaputa baybayan kayo ano mablabas ditoy, agram kayo matan. Patilugan nilabas siya, ay sana mabalay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Talaga pinaaladan nan tinaglawa sular nanay. Kita alakay. Uwing nga raw. Sa bagay, adda karbangan na tadaga na nga raw. Wala nga mawamamalat konsiderasyon nan. Agkakaro ba tayo umay? Baybayan tayo. May mayat magkiday no naalada ng tisular na. Tapno awan makastrike. Kat saan atila pabasulan na no adda mapukaw dita masakupan na. Ay, sa bagay matkit di Grabe mo, day tabak mat. Naidumdoma, ti ugali na. Kasta na nga ta, naging gamatay. Awan nga ta pa nagbaliw nan. Tsaka mo talaga siguro ana ilasagnan ti kasta nga ugali na. Ang amsan mo, unay akasta di ka bambanwagan na. Idi bumakatan, nakarkaron. Imalasan ti ugali na. Nala, baybayan tayon bakit. Uray ta na alada ng tisular na. May mayat kumapay ano ipangaton na ti alad na. Tapno saan na makita ti karoba na. Tapnawan pa kibibiyangan nan. Kabagis bete, handa kayo. Ni makabagis aryong dayjay. Ne, huwing nagpaisaw. Ing kapadanunan. Nakalagip ka matapim masyar kabagis. Wan kabagis. Tada dinarayak akasar di tabang hira barangay. Iso di mo asak dito yun Kate, kumusta nga ibayaw? Nangasawa kan? Kaya na. Single aklat tabayaw. San ayang the GF mo ini nga ubeng? Nabayagay na nagsina kami bayaw. Nakiasawan iti sa balay. Ay kaagaram ka manan iti sa bali kabagis. Apay kayat mo timatay abaak. Kaya't kumati mga asawa Ngamjak kayatan ti agaram iti ubeng. Tamangan no panawan dak tumanan. Talo ngami na nababalasang tinagbalin anobya. Ngam imbrik da kamen. No agaram akman. Daytay bakit abalo. Wano balasang kumano iso. Ta sigurado adinak to panawan. Ay, pag iso bayaw. At dakaro ba mi abakay tabalasang? Nabayag ija abroad. Iso ang nabakitan abalasang. Asino matipagbagam mo, Berhel? Kaya sino pa'y kumangay? Ni Ansing akaruba Ay, jak kaya't nagbalin nga ipagdayjay. Kay, anyat mabalin mo no aginustuda. Awan maramidam Sino dahi tanga ansing bayaw? Bayam, tayam amukan to bayaw. Di ka pa'y lagawawid. Tay ipamaysam ti mangaram kinkwana. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay,
Anyat masapul yo, Berhel. Umay ko kumayam ammo to'y bayaw ko, Anseng. Iso ni Ariyong. Bayaw. Iso ti bagbagakin ka abalasang dito lugar me. Ni Anseng. Nice meeting you, Ansing. Ha? Kastamot? Ngam sa anak ngagpapaaron. Uray makipagaya maklaang ading. Di ka agmismisuot, ta saan mo abagay. Napimpintas ka man no umisem ka. Aywan, adda imot mi amirenda. Pagsasangwan tayaw, Anseng. Bayaw, da kayo latan tagsangong agmerinda. Tamapana kung di tabalay. Di ka pumanaw, Berhel. Kadwa umtoy bayaw mo. Tama nga nugundawayan na. Ala, sumrek kayo dito inaladak. Umay kayo. Napananmanan ni kabagis ko lakay. Awam mama dito'y balayan. Adda di tabalay na Anseng. Kita ani. Agtuntuno da iti ikan iti paraangan ni Anseng. Nagloko mo day tang aryungan. Imbaga lang aro na nagalas ti ugali day tabakutan ngam arman na lata. Isudan sa pagid din Kita ani. Mayat titimpuyog da agtuntuno iti ikan. Di pa lang kami nagawid day tang aryong. Bantayan nan samutan day tang Ansing. Madlaw mo't akayat na Anseng. Agbagbagay dan to, bakit? Medyo agkarupro pa da. Amangan no isudat ti na ikaray para titunggal maysa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Asawa ko ni Anseng kabagis. Anya, kano nagalas ti ugali day dya babay? Asawaam kay den. Inton kwan maakaran kay tirinokar nga ramid na. Saan mo't Lasing putupay na Anseng. Ay, jak kaya ngagbalin nga ipag day jay. Awan mabalin ko no di mo kayat kabagis. Basta siya, ay ayatak na Anseng, kat ay ayatan nakmaut. Naimbag nga oras mo, ipagbeti. Ha? Umay kayo padigwan iti sidaan nyo. Nagluto ngamin ni Aryong iti native amano. Kat medyo ado jalinuto na. Ay kapagyamanan mi Ang dinto nga tama ibuy-buy day tawi. Saan, ipag? Pasensya kayon no addaman madi nga impakpakitak iti kalabos. Saanen maulit dagijay. Nagbalbaliw ako ni ipag. Ha? Nay, nagpintas gaya mo dito unag ti balayo Nagmayat ti design na si ka. Ay ka, umunag ka pa'y Ay saanan ipag. Adapay ngamin papanan mikin ni Aryong. Ilakad mi ti papeles para iti panagkasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon? Wan ipag. Katsapay ko matamagustuan nak ngagbalin nga ipag. Nga oray kas jay timpakpakitak iti kalapos. Ikarik ipag, saanan maulit dagi jay. Pinaikat ko unti alad ti dalan di tabalay. Lumabas kayo laang no kayat yu ipag. Nay, ni kapagyamanan mi palubusan da kami na magna di taparaangan yaw. Anseng, ay stay, ipag. Wen ipag. Aba batibiyag, iso nga agaramid tayukit di itinasayaat. Saan kat akinaagom, wano anya pa'y dita. Ididamo kasla jackpot yan, dagiti imbagbaga ti ipag kong bayat ti panaglabas ti aldaw, agpay sugaya managbalbaliwan. Manipod na kay asawa si Mingpet, ba nagapakaragsakan milaunay akaruba na atasahan na nakas iti sigod. Iso nga itamayatan tilinangan mi amin nga agkakaruba. Alakastan, tugayem mo, Betty. Alagagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama tugayem yon Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tungkal maysa.
Naragsak nga oras tayo amin, siyak manan ti gayamyo, Jenna Almoite, kasma ng biyanang. Sa bali manan nga istorya ti may patangatang dito yung drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Juvie Rico, dito Hong Kong, from Alicia Isabela, Glenn Apostoles, kan Lisa Cabasa, dita Canada. Kastiman ti kunani Kabsat Basilia. Dirma ng biyanang, gapoy ti kinarigat ti panagbiag, nagtrabaho kas babaunan iti agduduma abalay. Kat istoryakan kakat napasamak iti naudya pa nagtrabaho kas babaunan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay si kagayam ti baro a babaunan. Si ti may sukat kan ni Elsay. Wen manang. Apay man tawam mo, apay amanang kung kunam kanya. Ay kwa, 35 ko. Siga. Agkatawanan tamagayam, apay amanang kung kunam kanyak. Ha? Ay? Awagan kalat tangaruden itinagan mo. Dapat lang, Basilia tinagan ko. Panagriknam sa magkaubing tarupam, kaslanto pa'y bakitan kang amsyak. Kita ma, amang ano di mo amutar aramidam ditoy, kababain kadagiti amuta. No siyak, nairwamak itirigat. Iso ama siguradok akabaelak amin at trabaho ditoy. Amang ano ababati pasensyam. Tapno ibagakkan ka niya, nalaka makaungot da sir kan madam, no adda di da magustuhan nga aramid mo. Ay, kasta aya. Wen, iso nga isa ganaam dayta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si mangput kamat gaya man malo. Kasangsangpet ko laeng, madam. Pasensya kan, adda nga minnapanan mikin ni Seryo itay. Nagmerienda ka din. Saanon, madam? Sa anak pa'y mo't amabisin. Basilia! Yes, madam! Mangisagana ka man iti merienda ni Malo. Itay pa'y gayam asim mangput. Ngam apay adi mo pinagmerienda ngay. Ay kwa, di na ngamin kayat madam, di nan sa kayat di pansit kan tinapay. Saan man madam kayat ko? Ngam nabsugak pa'y ngamin. Alan, Basilia, ingka mangisagana iti merienda ni Malo. Taamangan lumabain laeng. Anyamot dun, padak ababaunan pagsirbyak. Anyat ko nam, Basilia? Ay, kunak ma'am, anya merienda nga iti saganak. Anya ti kayat mo, Malo? Kumpurmino anya ti adda, madam. Sa anak mo't anaarte. Alamang kita kalatan iti mabalin mo nga idasar ijay, Basilia. Ay, yes, madam. Mabit lang nga raw, tamang irwarak iti sandwich kan Diyos para iti padak ababaunan, madam. Kan pansit, kan macaroni salad. Tadanggayak man amangan, tapno saan amabain. Anya, madam. Ala, makaamu ka, Basilia. At dan sama lakad yo kan ni madam, sir. Mapan kami itayan ti kumare na. Anya gagaraan nyo dyan ngay, sir. Income laag pasyar. Ay, no kasta, mabayagan kayo dyan, sir. Alas 12 to siguro nga agawid kami. Okay, sir. Agluto kayo latay iti pangaldawan nyo ken ni Malo. Wana, sir. Di kay agbisbisin, tapno maaramid yo dagiti trabaho yo. Ayun gayam, di gusan yung tuman da white, blacky ken brownie. Dalusan nyo matla ang tikulungan da. Wan, sir. Arigla daw. Matungpal amin, abilin nyo. Ni, apay ngay Basilia. Nakamatider kamatlat taditan amang buybuya kanyak ngagtrab-trabaho. Una, takayat ko ang makitan husto mo lang tararamida, Malo. Anya? Ala, ituloy mo kay di tagmap tapno malpasan. Nay, dubliyam iti day jabandan At dapay makikita arugi na. Nutulungan nak nga tangamin tapno mabibiit amalpas. Ibasurak pa nga rod dagiti norno nga basura. Panagbabasura itaya? Wan. Ala, ilapas mo tararamidam. Tanumalpas, isarunom ti kulungan dagiti aso. Uray siya kung timang digos kadakwada. Agawa amot ang mga numaurasan ka manen nga agibasura, kat nagasidag mo ti pagbasuraan. Wan ka di, dinak man isuro, Malo. Nalipatam sa amatan, ngay mun unaak nga dayo ang nagtrabaho dito, hingam sika. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malo, ayan mo! Madam! Adda ni Malo, Jerwar,
Adda ka di parami di kang guana? Sukatan na ko mati kortina iti silid mi. Ay, siya kun ti mga ramid, madam. Uray tanalpas kun ti trabaho. Alaman nga rod, tayblo a kortina ti isukat mo, wan. Wen, madam. Ay, anya pa ngay. Awanan da duma ngay paramid yaw. Day jilaan. Wan, day talaang. Madam, apay ka di. Ay ayabandak sa itay. Awan, tada ko maiparamid ko. Ngam nila kanon Basilya. Siya kun ti mga ramid iti paramid ko man ni madam ken kamalaw. Ingka jayang. Pasensya kayon, madam. Adda nga mintay pinaaramid ni sir. Kat jak pa'y nalpas. Okay laang. Sana bale. Tani Basilya latan ti mang sukat iti kortina. Sige nga, Rod, madam. Pasip-sip mo daytoy amalo. Mayat ti posturam, ah. Kawan na talunis ita. Day off ko. Ayuwan anya. Kat, papanam nga eh. Sa dino pa'y kuma, agawidak ah. Ah? Agan-anad ka nga, Rod, iti panagawid mo, ah. Urayang mat ti day off mo ah. Taiso mat ti panagawid mo, no kaya mo. Wen, okay lang kanyak. Agrobot ka katid, Basilya. Ay, wen madam, apay ka day? Agpili kayo pa'y dito'y sakbay nga agawid ka. Bag, lupot, sandal, kan kalkalugong. Itad ko kada kayo, tasaan kumatlaangan ama o sarda kita. Ay, kurso na dakman day ta pink abag, madam. Kan nangisit a sandal. Ala, da kayo na adwa ti makam mo. Pagbingayan nyo latan, ibatik dito yan. Sige, panawan kayon. Oy, malong, di ka pala mga lala, tasyak ti umunang agpili. Ah? Di ka madanagan, tay batsyang ka. Kukwam, tay pagpilyak. No kasta, addan kadwam ababaunan ije balay dagiti amaw, Basilya. Winanang, kalpasan tiin na mabulan, addain nalada kasukat ni Elsie. Katapay nga rod ngay asan ka naragsak. Masurunak nga rod iti day amalu. Apay akasurun mo. Imbes sa maragsakan ka, tada katulungam nga agtrabaho. Adda nga madamotan kay nagaw ko kadagiti itid ni Madam agamgamit. Kita nyo Ada intad ni Madam Julina agamit kada kami. Imbes asulwak na gijay, saan na tadan kabingay ko. Anya? Saan lang nga day tananang? Amuyumot nga awan anak da sir kan Madam. Kahit anya kumaitan awan anak da. Di yung mabuybuya ayan dagiti ipupos ti tataw iti social media. At dagiti amo amang ipatawid iti sanikwada kadagiti babaunanda nukas jeng awan anak da. Amom nga raw no sikat ti pang ipatawidan day iti dakkel abalay da. Dakkel ti posibilidad na akas tananang. Amuyumot, mano atawunan ang nagserbi ak kadakwada kas babaunan. Ay, jakamukan ka Basilya. Nariga ti mang namnama. Iso asan aday ta ti panunutam. Ti di trabaho, ti pamaysam. Saan adag itatawtawid. No aday tadakan kagyamang ka. Hanggang no awan, agyaman kalata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta nga iti trabaho mi jay bakit? Kumusta dagiti amom? Nasaya damot la ka day? Wen matlakay. Ti ko na ni Basilya idi karugrugik pailaang. Istrikto da kano. Ngam no palpaliiwak da sir kan Madam ita. Kasla saan matapod no. Nasaya at dangamin kada kami. Kita am dagitoy. Oh. Inted ni Madam kanyak. Managparabor dagijay nga amo. Amangan mo't no pamadakis lang ti sausawang ti padam ababa unayin. Jak amo alakay. Angam iti anya ko maaga po ngay nga aramidan na ti kasta. Amangan no damot dakis a motibo na. Wano saan? Amangan no di na kayat nga agtrabaho ka ijay. Saan mat nga iso ti mang papasweldo kanyak? Saan tayo nga amo ti kapanunutan na? Nang runakit na ko na mga dasabali anadlaw mo nga ugali na. Wen nga rod, no awan dagiti amo mi. Nakatugawlatan nga agbuybuya iti TV no sumro. Nalaing pay nga agibaong. Apay, awan CCTV daya. Jak amo. Kasla awan mo. Kat agridam ka abakay. Di mo itulok abaon-baonin nakalatan di kadwam ababaonin. Basta siyak,
Aramidak lata ti trabaho klakay. Uray ta nasingpet met damadam kanser kanya. Naglalang to dagiti nateng amulayo iti arubayan nyo, sir. Uray ni tatang ko, mahilig met dayjay nga agmulmula iti agduduma, sir. Kasta kami ngamin alalakay kan babakit. Kay-kayat mi, no aramidan mi. Madlaw ko nga rod, sir. Adot kwartayo, ngum nagagat kayo pailaeng nga agmula-mula. Isumat ti exercise min akin ni madam yo. Narigat no day tala agil ila duwan no agboy-boya ti mar aramid. Kasla agsakit kami no awan mar aramid. Nasaya at data, sir. Adda pa ka kumikuman nyo. Adda pa'y presko anatin nyo. No nalawa kumapay ti arubayan akit nayunan mi kumatimulam eh. Mabalinin data, sir. Agmula kay tumanan ano maibus dagita. Sa bagay mo't kidi mga lakaman kidi iti pitchay tamangigisa ka. Ayun, sir. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Oy, Malaw. Anyat nagsaritaan nyo kan ni Sir Ronel itay di arubayan. Dan sa may limlimod mon. Anya nga ilimlimod nga ibagbagamot, Basilya. Agpapapansin kan samutan kan ni Sir. Wano, ang mga no daki di matan limod a relasyon nyo. Kat saan may nga amo kan ni Madam. Ay, agtanang ka, Basilya. Saan atila at atapom? Nadagsan day tanga akusasyon mo kanya. Amamat nga adda asawa mi kin ni sir. Kastat ibagam. Nagalas mo ti panagpampanunot mo, Basilya. Sa bagay, uray lakay ni Sir, aduk kwarta na. Uy, agtal na ka. Inton mangag ni Madam day tangay bagbagam. Anyang rin nagsaritaan nyo ngay? Ti may papan itimula da di ta arubayan. Day jay laeng. Awanon da dumapay. Sigurado ka. Wanmat. Awan dakas nga intensyon ko anya. Imayak dito'y tapno ag trabaho. Saan atapno ag papansin iti amo. Amangan no si kamot kada pa naggusto na kin ni sir. Ipaspasam la kanya. Saan mo da? Itan niya gapungay? Tarabitab ka mo, tilay bagbagam. Basilya! Malo! Umay kay man! Ah, ay sus, agay ayab ni Sir. Ay, ditakan! Ni nagloko mo't day ta Basilyan. Imbati na hun. Imbes adwa kami nga ay ayaban dagiti amo mi. Agbati kayo dito'y balay. Ta ipakonfine ko ni madam yo. Ha? Apay Sir, agan ano ni Madam? Maditirik na. Agkakapsot. Di pa'y makapangan. Ala, kalaat sa day ta pa nagsakit ni Madam sir. Wan nga rod. Da kayo ti makamo dito'y balay, Ay, un Sir, di kay madanagan. Saan mi abaybay antibalay? Bantayan mi anaymbag, agtrabaho kami, pakanon mi nagitidingwan, dalusan mi ti intero abalay, kanuray nagitibalay ti dingwan nyo, dalusan mi. Ala nga rod. Ilugan yun dagiti gamit mi. Tamapan kami di ospital. Ay, nungay sumuro taklangin Sir, tapno da katulungan nyo di ospital. Saanan? Tamay salaang ti mabalin nga agbantay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, makapabanog tagbantay ito ospital. Makapuyat. No nabannog kayon Sir, siya kung timang bantay ka ni Madam. Okay lang ken ka. Ay, un Sir, kabailak mo, tapno saan ka amapuyatan. Alaman nga rod. Si kapay lang tagbantay itong rabi. Aginanaak man pa'y nga rod. Talong aldawan asika timang bambantay ken ni madam yo. No kayat mo, agawid ka pa'y laeng tani malumot tagbantay. Tani, madlaw akurang titurog mo. Ay na, okay lang mat Sir, kabailak pa'y mat. Amangan no inton Sabado pa'y ngamin amakarwar ni madam mo. Di kay madanagan ta kabailak Sir. Di ore makatawang ko, toy ayos lang. Makapuyat ti agyan dito'y Basilya. Ay daw kailangan Sir, pasat ti trabaho ko dahi takas kababaunan niyo. Sigurado ka. Agsasaruno mo ti panagsuyaab mo. Madlaw ang mapuypuyatan ka, Basilya. Ay, samot Sir. Map-map na kakto pa ititurog. Didak pa kadanagan. Ay.
Kumusta ni Madam Basilia? Ni, aping adaka to'y malo. Day off ko ngamin. Iso asarong karakmat ni Madam Kumusta nga iti amo ta? Kamayat asasikas work ana imbag. Nakaturog samot. Ka natural. Kikita man nakakidum, damagang pa ilang no nakaturaw. Ne, adda ka mat gaya malo. Wan Madam, taumay kayo kumustaan. Kanangyagak iti prutas aka ninyo. Presko a prutas dagita, taimpaw it nila kay ko. Aya, agyaman malo. Sip-sip at talaga dahi ito'y ababaha eh. Mangukis ka man nga rod dita sa bata mga anak man. Ay, wan Madam. Ay, syakon malo. Manwa sa bati o kisak, madam. May sa, duawan o pat. May salaeng. Jak pa'y unay makapangan iti ato, Basilia. Apay, nagkapumanan na gito insang pamuanat na tangkan prutas, malo. Ijay lugar mi, Basilia. Mula nila kay ko. Imbes nga ilako yung tap na dakwar tayo. Agpa-impress ka mo kadagiti amo tamut, malo. Ha? Ni? Saan mo't Aklunam ka din. Nakadkadlaw. Kabisado ko nagita nga style. Mabasak titig-tig na iti may sa tao, malo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dahil tuyan ti pinaalam anatang kan prutas, Basilia. Ni, dahi talaang, nagbasitan ngay. Kurang dahi taa. Opat kay laang matijay. Sika, tay kadwa makatulong. Kanta agasawa nga amom. Masapul nga ado nga amang timated ko kadagiti amok nanang. Tagpakalaing di kadwa kababaw nun. Adda sip-sip-sip na. Anya? Naskan nga pabangluak mo't kadasar kan madam. Jak ipalubos aday di amalo ti mairanod iti kinabak ng jilakay kan bakit. Intundum tang tial daw nanang. Ay na anak ko. Di mo pagintirisan ti saan mo ako kwa. Anak da ka aya dagita nga amom. Tapno si kanto ti pangipatawidan da iti sanikwada. Awam mo nga rod anak dananang. Iso nga agsingsing putak. Tapno patawidan dak tumot iti sanikwada Taasino ko matmang tawid ka dagitangay. Dagi dya sa aso kas kada puspusa da. Jak amukan ka, Basilia. Di mo amo talaga ti maisuraw. Ronel Lakay, patarimaan tan sa jay old house ijay probinsya. Ta ijay tan nga agnaed. Ha? Apay, di mo kayatan dito syudad? Nauma akon dito'y syudad. Kaslaad-ad da ngagsakitak dito'y. Marengrengak kadagiti ungur ti luglugan. Kastamutten kadagiti tattao iti ruar. Asok ti lugan kanda dumapay. Kayat ko ti agaliwaksay iti aw-away. Ti lubang ab iti presko nga angin. Kan naimbag ijay, taasidag ti baybay. Maya ti mapanagpag na pag na iti igid ti baybay. Mabang-aran ti riknak no kasjay lakay. Ay katadakin ka tayo ta, bakit? Kasanong arudan to'y balay ta dito eh. Mabalintamot nga ipaabang lakay. Saanan? Narigat yag paabang no saan mo ang mabantayan. Isu nga ilako talatan, bakit? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sino tinangiref itinatang? Apay ka di, madam? Di mo timbaga kada kayo. Asakbay nga irefyo. Ikabilyo pa'y nga umuna iti plastik. Ay, wan. Ni malo tinangiref ka dagita, madam. Ayabam man ni malo ditoy. Ay, sanon, madam. Siyak tulaangan ti mangibagakan ko na. Amangan ngamin no ma-stress kayo, kanya pa iti mapasama kada kayo. I-plastic ko lat tadagitan, madam. Kan may sa, di na basta mapanawan tay kuko na iji garahe. Apay kasta ka, Basilia. Nalaing ka nga agpabasol iti jakmat inaramid. Anya ti bagbagamot si Kamalo. Nangagko ti imbagbagam kin ni Madam. Jak lang amin mapanawan ter aramidak itay kat. Umasidagak ko mang. Ay na, bye-bye am kadilat taday dyan, malo. Si Kamat, para day talaabanag, sakit ang tinakam mo. Wen angam daddadaalam mo ti reputasyon ko kin ni Madam. Sipod nagtrabaho ak dito Nadlaw ko nakagurgura na. Arsagid ka mga launay mat, malo. Anya ti panggurgura am kanya.
Sip-sip ka mga min. Ay nasaan ko nga ugali ti kasta. Sika siguro tanakadkadlaw mo't talaga. Ni, apay nga ka sa tibagbagam. Ingka kaglaban, tagdalusak matan. Adula amin nga bagbagam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mangisagana kay ti merienda Basilia, tadda sa nga ili no madamdama. Asidagda ka nun, Ha? Asino da, madam? tay bayar ti balay kandaga. Ha? No kasta, ila ko yun to'y balayaw. Apay ngay, kasano kami ngayon, madam? Pasensya no saan mi ana ibaga ka na kayo. Nga magsagana kayon. Napumanaw kayon dito'y apaman amagatang to'y balay. Kat papanan nyo ngayon, madam? Agnaad kami ni Jay Probinsya. Diyak kayatan dito'y. Para kanyak, nataltalina ay ti agnaad ijay probinsya. Ay, Bala, ingka mangisaganan iti merienda, Basilia. ay, Wan, madam. Kahit pagtrabahoam nga rod itan, anak ko. Diyak mo na nang. Ay, di da pa'y nang tadmot iti bingay ko, iti naglakwan da, iti balay da. Ure basit la ko ma. Diyay malasweldok tinted da. Ay nagloko kan. Iti anyaga po ngay bingayan da ka. Apay adaya gastos mo iti day dya abalay. Kat siyempre nabayaga man nagpay kadakwada. Apay awalat may tadamata na separation count. Ay na, saanan aday tati panunutam. Makulkul la ta panunot mo iti kasta pang panunutam. Diyay man posible ti panunutam. Sana dagita imposible, Basilia. Di kalagbain iti kasta nga aramidam. Basilia! Ni, si ka magayam day tamalo. Ay, nagmayat mo tabado kan sandal mo. Nagsisilap. Si kamot tilamadmadlaw mo. Pimintas ka matan malo. Gagangay na taparlor jay ayan ko. Adda ngamin parlor ko. Si kangay, anya trabahom itan. Ay, daytoy. Agi sor-sor-sor iti tinupig kas kadamais. Awam master ka na trabaho. Isarak nakmamot iti parlor mo. Ha? Ay, apag iso. Agsapsapol kami iti para dalos kan para luto. Adda ngamin paglutuan mi ijay parlor. Kat ijay kamin amang mangan nukwa. Alam nga rod, malo. May maya mo lang, ijay ta saan na ka mainitan. O sige, ngamne, bawal ti sip-sip ijay Uray siyak ti amom, jak kayat ti sip-sip. Ah, uwan malo. Promise, sana na maulit tinapasama kiti kalabas. Nagbalbaliwakon, malo. Inalanak nga rod ni Malo akatulungan da ije parlor na. Kat impakitak ti panagbalbaliw kon tadyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Kat ita napintasan ti linangan mi adwa kat dita na panagnagak at talaga gayam anasingpat ni Malo tanaparabor kadag iti trabahador na. Alakastan, tigay mo, Basilia. Alagagayam, ditan tinagpatinggan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.